Nokbare sar habe ame la pen long rik hini sar habe ame ahin pen Pawan Kumar Raya phan chingduk de dat aputhak kopili alang roya long horbong arnam kipudam. Dipuni hanglang sola pen matipong forest get rong hitia long APSLC atum vote kereka mei kepadopon. Arnam lang PMSC constituency along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma vote kereka mei nagapaman. Saropathar constituency along Bharatiya Janata Party atum party papon se mass joining program ame kapaman pon. Singhasan Havar alot tara langso polling station lakha hini ke parlo borsing tiso rong asar ahem ahong parla along Bharatiya Janata Party atum vote kereka me kepadopon. Lakha krener cap Haura Ghat LSC amela dorsing rong hang ahin pen lakha kre hini puloni constituency Bharatiya Janata Party a candidate Kangbura killing a farman vote kerek pi ame kereng pon. Neleberta thanbang Sondro Singh Rongpi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajiriklo kardom tane pini abertan non angton pen arjekta Nokbare sar habe ame la pen long rik hini sar habe ame ahin pen Pawan Kumar Rai pen chingduk dam de dat aputhak kopili alang roya long horbong arnam kipudam. Chukeram tang lang me pi arong along bari the sining richo chojun anam ke the se karkli ahut nokbare sar habe atuma phan king of cheton dong pen karbi atum arona tang kirim atuma phan king of cheton dong pen hor kangle dam aputhak arona tang kar kan busi nokbare sar habe ame la pen longri krehini sar habe ame ahin pen chodin pondo. Lasi karbi arona tang kirim atuma phan ke lang rem aputhak non ke bangji vosi ka chiklo ni phai ner ke parni angbok kaching duk dam thujia phan puthot pachini pontu lep thotlo bangsang bongjong se ching duk dam de plotang te karbi arong rong pharu ke thomra rong thok ke pra pho arong do Lasi Pawan Kumar Rai Baburan rong phar Dhon Singh Tisora pen Ren Singh Kro la banghle atum jong se karbi arong kilut damlo plotang te hala dakke chakarong asara bang suri ingkoi ra pho adai tunang kokji pusi nokbare sar habe ame la pen longri krehini sar habe ame atum cheparai pontanglo Puelo nilitum kada tarik hot tangdu taring kora troksi nilitum khiruni rong kangtu ya arong asarahem rekpi rongker apirda kiseng husin nilitum hara dak pang daklo nilitum ala dak pudaklo je nilitum nangkar joteng penken nilitum ke lake tarik ingkor narkep pen tarik narkep anwet nilitum laso angding ke lasi lake akair jon damlong lilu pohon election ki julong te damlong lo lapan ini long rikreni ahabe aharen kacirum nangkok labang su ipu aliam satpu ko piaroi long kebang nangkok lahelo damtang February ceklo Pawan Kumar langmi ping lengarong oke choda malong habe tumlong kengop ce vlog pin pen alangli kachardom dam pen nilitum halasu kachardom an mesenos tame kengop ce vlog play da joine nilitum long nang chunuri nang iba nang chingduk nang pa batai alang pen ahem dam plut same nilitum cingkilo lapen social media pen same batai alang lipan hanglo bon same nang kroi thek asi ke the mani thek ke ding mani thek lasi karbi karba kaphan panset kelangun laso ronwang julo lasini tum dake parti komane parti ban kelang selet komane BJP mane Kongres mane SCC hai parti alam we nil tum dak kado we pini dak long rikreni haberu same bang solajong komane phan komane ka support dolo stame halaso nil tum pini Pawan Kumar kelang li kopli BJP a candidate hai stame nil tum halaso candidate phan le tum la BJP phan kelang selet pulai nitum kali stame Pawan Kumar alang li phan nitum batai stame pulum dolo nangli la prabjin pen nokbare along ri habe along nangli wang pen aching kiching wai nangji pu stame nitum than ponlo stame atoya ni tum bang alang phan ke khang dong edo kok lo ne stame wang we dalo la sinili tum bang ke pini ladak nim rokom karbi nim rokom 6 sidul arona teng pen klem ponang kok lo lasi pini labang so horbonam ki pupenyong si alang li puthot ning chirui wangwe pulotang te alang hem dam si harlong ke ho mangang deng staminil tum dam nang koji
lasi labang ke pini Karbiang Long angkang pi pan stame social media pen stame tu paje thang pono lasi pini ada Karbiang Long alo gedo 6 sidula men hangyo 6 sidula ron hangyo 6 sidula ron tang pulo tang dai pini ladak kapaklang lo lasi Karbiang Long pini ladak pen si paje thang pono Karbi West Karbiang Long dak Kirunia klam mata ladak ko pliaroi long masinir tu paklang pono lasi social media bong ben stame tu paklang lo si keche ke biaso tum Karbia khai phan lam li nai kroek the ke the mani ne ke ding mani ne posini tum ha so cheng minda ko lok pen ha so cheng reng bong hom ke do hut pen hala dak pen bang asia ron nang ki bi atang nang ki bi hala so ron na teng sin tum ke klem pon lo the alang li pen ka che phom ka che chok ka che thai ni tum kem kle lam sam ben si ching ki je than bom tamela so lam sam pen nang kroi tek the posipini tum ta 6 sidula ron na teng pen chot pon nang ko lo la sinil tum ladak pini Karbiang Long doa narat pan same pachini lo BJP ya candidate pan kelangun e pelela soron ke kemdun pura mathai nang ne nil tuma pan Karbi customer lo ron kelang plot ayoni si pon kumar pan ke nil tum Karbi 6 sidula ron tek pen horbona puponang kolo lasila so horbona ke pugala lo hokpet pachini lo lang li ke klem ke Karbiang Long dong kamu kampen promes terang report Bisonat Karbi Live. Tangde pini adun thwa birta non puthor ang ton pen langitha. Lakhakre nerkep Hauraghat LSC MLA Dorsing Ronghang ahin pen Lakhakre hini Puloni constituency Bharatiya Janata Party mate BJP a candidate Kangbura Kiling aphan vote kerekpi. Karbiang Long Autonomous Council MSC Kiling apor kadure ajok ajo anarlo dodesang sesi arong pale damsi vote kereka me kangni lasonsi kikibom Lakhan erkep Hauraghat LSC MLA Dorsing Ronghang sitame Puloni constituency pen MSC kemandun chenga bang pulo Lasojok Puloni pen kitur dun Kangbura Kiling aphan ongdung a vote palong pen pahai ji aphan pura arong pale damsi vote kerek pipon. Lason se nonapong Karbiang Long Autonomous Council bangpu kilik sita Bharatiya Janata Party ratchari asong ke haji angring sita thetan lapen Puloni along bangpo abang pen Kangbura Kiling si ke haji pusi ongdung araratum pen chethan pon. Karbiang Long Dhendaghat pen Mizoram Hanse report Bisonat Karbi Live. Tangde pini adun thwa birta non puthor ang ton pen langitha. Difuni hang langso lapen matipung forest gate rong hiti along all party hills leaders conference mate thihek pen APSLC atum vote kereka me kirengpon. Wosika Chikloni Pai Hini Arni Kangsama Pora Ho Dipuni Hanglang Solapan Matipung Forest Get Wrong Hiti Along All Party Hills Leaders Conference Matihek Pen APSLC Pen Vote Kerekami Kedeng Ponalong Nihang Langso Along Kedo Lumbajong Constituency Arat Jasamet Pet Pen Lumbajong Along a Vote Kedo Koka Joini Rajan Timung Sitami Chetongtun Lasome Bharatiya Janata Party aphan ningka chethe kaveda tajok bang trokep sosia bang phatum All Party Hills Leaders Conference Matihek Pen APSLC Ratchari Asong Along Chepagdun Tanglo Bharatiya Janata Party ratchari asong che OC All Party Hills Leaders Conference mate thek pen APSLC along ka chepawk dun atum pen kaning je pona tengke Bharatiya Janata Party along ningkan pho dodun dat sitame nilitum arong arar ajara son sitame nangke tangre ason si chethek long pusi ningje pon Lasin non adihu Karbiang Long Autonomous Council bangpu kili kalongke All Party Hills Leaders Conference a candidate Mohan Singh Tokbila pen rajan timung aphan pahai pon vekpo pusi ningje pon Kijutsi All Party Hills Leaders Conference Long Lip Mohan Singh Tokbil Long Lip 6th Schedule Long Lip Lapen Rajan Timong High Atlo Pu Hang Taramsi Ing Samjin Mesen Pen Mei Pachun Panlo Ballot papers si pipo angkela seal pipo angkela so tors arjan long si tasot tengpo age ballot paper box long jokpo rat panchani rituro donsuri rat pan la tors la the picture la so symbol long si seal thing nang po angke ballot box long
jok nang po la manghu happy nang po la Dhonsuria rat atum bangke laso non bangke akime piglo ballot paper bangke ilitum ban isia akim melo lake joy kepen ilitum laso ballot paper use long po asi samjin pen laso ilitum election pachun nang po Dhonsuria rat fanili pachini ji la ballot paper laso nangron po laso tors itu simbol la long angbong itim sidi laso heng nang po ansi laso ballot box long jok nang po la bangke arai thing dai no arai thing da cancel da je po angbong itim chis sila so sil thing nang po angge ballot box long jok nang po la MS tok bisi highway ku la phansi tum ning je thelo dong dong abut man sai po 99% te tum silong Sa APSLC pena kemang ke thenai kopi dang li tum than pan that PHC pena kimang bang ke chia so phan but ing than nang po electoral rule ing than nang po ke la saguri baguri am ing than nang po da 6 sidor ya ke lage tribal area pena lasi jai ga thar sa nang than bom lo lage tribal area bang ke tum inglo so kadu ka be tum si saguri ta me long ji hemprek ta me la tum si vanji apen la council election me ni tum tribe tum si joklong choji long chot ji jok long chot la bang so de ma men kopi miang ta ha la dak bang ke matipung ni hang langsung mati pung ni hang lang so a constituency ke dhon sri da ke dhon sri da tum ke don pharo ini do don pharo ini da ni tum ke da ke leadership si support ke lumbayong ta adhapuri asi ni tum bahine candidate panta asar tumanta asi pini hangchom lo Karbi Anglong Doldoli Pen Proti Prongphar Report Biswanath Karbi Live Tangde pini adun thwa birta non puthorang ton pen langitha Sarpothar constituency along Bharatiya Janata Party Ratchari Asong Atom Patir Pi Ponsi mass joining program ame kapaman pon Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik Nangle Jiong Ratchari Asong Atum Do thekte sang thekte vote kerekame la pen hin amunit kachibung chesana sonsi thekponlong Lasansi vose kachiklo niphai hini arni lakhain koira hini Sarpothar constituency Bharatiya Janata Party Ratchari Asongatom Patir Pi Ponsi mass joining program ame kapaman pon labangso mass joining kapaman pon along kapre asong pen COC Sarpothar Bharatiya Janata Party candidate kadom terang pia phan ningka chethe parpi ka jok bang pli kepra phoso se aratom Bharatiya Janata Party along chingbedon tanglo Bharatiya Janata Party Sarpothar Mondol Committee ame phul Lokhiram Rongpi Kachari pon ame alo alohi sarpo aman pen kache tongdun lake Dr. Numal Momin Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Bharatiya Janata Party candidate kadom terang pi pen chenglok Bharatiya Janata Party aphan ke kroi araratum che tongdun pen me RD dojot pen pachun ponlo constituency independent আমাৰ সিনিয়ন ফাংচৰ লগত থাকা আৰু সিনিয়ন ফাংচৰ যিটো মাটি যেনে দাম কৰিছিল অফিচ বনাবলৈ সেই মালিক চেণ্ট্ৰেল ফাংচৰ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কৰি কৰিছে কাৰণ কিছুমান দিনৰ পৰা সিনিয়ন ফাংচৰ এক্টিভিটিছবিলাক ৰাইজৰ কাৰণে ভাল নহয় বুলি তেওঁ নিজৰ ফলোৱাৰ্ছবিলাকে কৈছে আৰু অৱশেষত দেখিলে যে যিজন কেণ্ডিডেট তেওঁ ৰাইজৰ কাম কৰিব নোৱাৰে খালি এটা বেয়া চিন্তাধাৰাৰে কৰে সেইকাৰণে আজি ৪৫গৰাকী তেখেতৰ কাৰ্যকৰ্তাই যোগদান কৰিছে আৰু কালিৰ পৰা প্ৰত্যেক দিনেই তেওঁৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিব আৰু এইবাৰ আমাৰ হেৰিপথাৰ সমষ্টি মোৰ LSCৰ ভিতৰত পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ হায়েষ্ট ভোটত আমি জয়যুক্ত কৰিম একদম বাইদেউ খুব বড় ভোটত জিকিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ কাউন্সিলত হ'ব আৰু তাৰপিছত আমাৰ হেৰিপথাৰ সমষ্টিত যিবিলাক কাম বাকী আছে সকলোবিলাক কাম এই 5 বছৰত আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা ভাল কথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত যোৱা 6টা বছৰতে বহুত জেগাত কাম আছে সৰু পথাৰত এটা মডেল ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল হৈছে
33 কোটি টকা বড়ো পথাৰৰ ৰাস্তা পদূলিবিলাক চব দলং বনোৱা কিছুমান বাকী আছে এইবিলাকো আমি কৰিম এই 4 years মোৰ এফালে থাকোঁতে বড়ো পথাৰৰ 80% ৰাস্তা পাই গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰণে ভাল খবৰ কংগ্ৰেছৰ 25 গৰাকী ব্যক্তি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি Karbi Anglong Japralang Sopen Agustin Rongphar Report Biswanath Karbi Live Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha Arnam Lang PMSC constituency along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Nangka Humri Patumi Wosika Chiklo ni Pai Ke Thomarni Lakhain ko Rapli Arnam Lang PMSC constituency ke parlo Borpothar Pathu Aklamalong Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma lapen Abarim CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA Dr. Numol Momin lapen Arnam Lang P mate Deopani constituency BJP candidate Sarban Kumar Telenga Tum Chetongdun Labangso vote kerek amei pialong bangsuri cap sose araratum Chetongdun puta meyalong ningjepon Labangso vote kerek amei along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen ke than pon lake keram tangan ingkan ka sonse pon lake isi agriculture Hini Medical College sonse ponlo lapen non kavelangke Engineering College lasitame sonse pon poputa meyalong jaipop lasin non aphong sitame Bharatiya Janata Party mate BJP aphanle pahai thulonang anlotangte ajat sita longpon et poputa meyalong thanpon আজি কাৰ্বি আলং জিলাৰ দেওপানী সমষ্টিত মই আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী শ্ৰৱণ তেলেংগাৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলালোঁ আৰু ৰাইজৰ অফুৰন্ত উৎসাহ বাৰ ভঙা উৎসাহ আমি খুব ভাল কৰি এই সমষ্টিটোত বিজয়ী হ'ম বুলি মই আশাবাদী চাহ বাগানৰ কৰ্মচাৰীসকলক যি ঘৰ আহিব সেই ঘৰ যদি বনাব নিদিয়ে মালিকসকলক চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিছে যদি কোনোবা মালিকে এই বাগিচাৰ ঘৰ বনাব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ম কাৰণ বাগিচাৰ মাটিসমূহ আমি তেওঁলোকক লিজতহে দিয়া আছে মালিকী স্বত্ব দিয়া হোৱা নাই অহা 9 তাৰিখে 11 বজাত অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব ক্ষুদ্ৰ সম্প্ৰসাৰণ এটা হ'ব আৰু কাৰ্বি আলঙৰ নিৰ্বাচন সামৰিহে এই বিষয়ে মই চিন্তা কৰিম কিন্তু বহুত ডাঙৰ ৰিচাফুল নহয় একেবাৰে এটা সৰু ৰিচাফুল কোনোবা ড্ৰপ হ'ব নেকি আজিৰ ড্ৰপ কোনো ড্ৰপৰ কথা তেনেকুৱা একো কথা নাই মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক ইতিমধ্যে আমি তেওঁৰ ভুলৰ বাবে যিখিনি ক'ব লাগে সেইখিনি তেওঁক আমি লিখিতভাৱে কৈ দিছোঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যোৱা কেইদিনমানৰ পূৰ্বে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ এগৰাকী কণমানি ছোৱালীয়ে আপোনাক লগ পাবলৈ নাপাই কান্দিছিলে ঘৰত মাতিম মই ইলেকশ্যন হ'লে মাতি ল'ম Karbi Anglong Arnam Lang Pipen Dipendra Rongpi Report Biswanath Karbi Live Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha Singhasan Hawar Alok Taralang so polling session lakha hini ke parlo borsing tiso rangasar ahem ahong parla along Bharatiya Janata Party ratari asong atum vote kerega me kapaman pon Patumi Vosik ni Paiket Thomarni Anarlo Porpai Crazy Apor Malampen Lakha Inkoi Singhasan constituency Arlo Taralang so polling session ke parlo borsing tiso rangasar ahem ahong parla along Bharatiya Janata Party ratari asong candidate Amar Singh Tiso aphan vote kerega me dengponlo Bangsolong rongro parlo atokano kedo arara phan kaching hona joini candidate Amar Singh Tiso me thanga mata chetongdunlo Lasonsi alohia man pen kachitongdun lake Bimal Bora Minister of Assam Manav Deka MLA Lokhimpur Probhari Singhasan constituency Navabrishya Shah Probhari Singhasan constituency Amit Kemprai Singhasan election in charge Mondol committee Mepi Purmi Medhi pen danglok Rongasara tum chetongdun si ke ongdunga vote pen chepahaisi kaching thuramo ke claim ke dama phansi pathe ponlonang puta Minister Bimal Bora ahin pen bangso amelong than mum tekanglo
Karbi Anglong Manjapen Momita Timongpi report Bisanath Karbi Live. Tang de pini prime time berita la ampen si kang tonik lo. Kadok we phanta kurwang thula pen dome thakme.